Betul in my tiga nenwa Lakwed TV anajole in matine kuno yop wa machingi kit ma wa mete kere melok ki joman ma wan wa luo gini celebrity onyo man jomano gen guiwel ikit metim gen money rom beti no gwak rom be la tela onyo gwak rom be la tim gen mama pat onyo gwak pena la tuku di now, ci I studio ba ni amatine anatika waka me jollo da ko nyollo ki dana makilwa ni Jenneth Prischa. Ana joli matek total. Apoyo matek. Apoya. Apoyo. Nene miet total. Wa in wang. Kidong ngeo bene la ditti lo ko mere lo dano bangwana. Ero guana ne tira da chile nene kumi. Guana an ko aba ma dong be wa ko pe to di ne be no pe. Ba mere ko mere ko ti ma ngi. Mera romo. Ni ana ma. Ni rike je beretie. Ci la kwatong manen tike gugu mo matika da wang wai ni wire le inda papata tiedo da chien mo ke no biena tar chot ping 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 go biena tar ping 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 a chien mo tu biena mu tu chung la me go chung mo tika na wang la kwata ti piem tie ni in que come in nying Yesu Kristo in que come in nying Yesu Kristo amen amen enoni aya chenu nena la kwat chu nyere wa in mi ba gwana fut ko be in man en gubu mi ba ge gwana ni en di tika yele kere jo that in rike ba so ngaro o wene ko ba gwana ko na ba gwana ko ni enini pierre peter que nying Yesu Kristo ti come anatiga neno ti manene mi atutwal man bene be ingeo I profile woni ka gwa ko komo we ko beru be gwa ko bene be me yor ko ayo be me yor ko mata tutwal ana po tutwal apo bene wano ti life in mai cha ko neno wa nena kumbir enini anati ki Jenneth Prischa chamo abe mi obotu tal we wono tal ko tim mi chima pe mi tal Ero metal ayo chamo bi mi botu kara we o gochim o lokere ento pe bi gen chwalo comment na mego kan we ne men madong ima lo kan ka chak ke we na mada ma lo we we mo na mo ko pa promoting okay ti we o tole okay man kom te kwar ko men ye wana wo chara okay so meno tole ma yugo tole ma como tole man we man ma chon man ka mu kai mu ke bien kona kwala kwala kon kwala mwecho so kon ge gwa ngue we pe bal miel gu gene te kon mot be te tong miel ke bal miel gu gene Jenneth Prischa o nga con ingeo wa winyu David Dogo kwana Doki Sunday wa winyu Sherry Princess wa winyu kwana Lady Zulu yang kiri dom kene na nana gere wa winyu kwana nga gini ni nyingi eni mamiki no mati papa tie eni mamega woing mamega gikome okay mameke onyo kipi wia yes ning amon Jenneth meno nying ma lo nyur nyagi ko go cha then Prischa meno my grandma meno me nying eroni wow wachi beru nying pila reme mo mano e mar pon so nyeti ko mano so eno me nying eno sida chika pe me we ko nying urwen ba na ga go ha we ka ket we wi lo we do luom we dong da legacy ayo poe the trial yes so moro ingeo kai wa ni nying magi onyo kipi moro we ko dong ambe no dong kire la pen mon mana tike ni itie beru dini ni ko tipi ma dong tu wini be la Christai protestant yes be the trial poe the trial man kono en kit me lo ke gang ni Prischa agi kwela amon Jenneth Prischa
Awa ke Ilamo district. Kama ke luone Paluga sub-county. Village wa ke luone lo met tomato. Okay. Yes. Tu chocolate got. L'amore ke come. Wow. Chocolate l'amore. Yeah. Yes. Meno gangwa eno. O wolo ke come wolo ke nyoi. Wow. Nye me makeri ka te wa ulaya nem sala kara te wa di rock kara te wa kwena amujo mere Paluga. Won look like me kujeni. Bang ingo gini eno ni mir kong da ka tigi umuze man ma umar cher kal ma yan pol ka konyo ai ke me tero lo history te kwar mir ka pen kong look like makaka enini go a ki yo woro kuja ke jo me wala go a go bien ke ka enini ene no kuja ma diet kuja kom gang kuja ma diet so kan nen chala no gubien kati okay ramu biru gumama be tanyo gere ante la diet wow manyo terane et abira gumama wa ben yang la chen man ko ni gwa ki ko ni en wang man ne me na ko mo kama ni gwa ko nyo mo we wa an Prisca na tal yang wang dong ba iti kabir mana ke ni ya no ni ke de che arau iti wa kabir po one area the area be what you study yo ma be ada en be kita ke tiar kere en dong kita tikere en tikuma yo be ada man ku bire en an kan ya pen we me mege in cha be mohamena a cha we ma mega 2012 2012 pa cha we mo ma na do nya ma pat ba style na we hip hop be come na adawe yes hip hop yeah man no be ko mabe choyo chimu wang mo be tek be ngar de pe lo ye kan mabe no ba chat gi kong ki dolo kama no kong ti mo la kira mo ni no be ru shot we be kong ki tweyo ru shot tok pe ki tweyo with ru tok yes we ya kira what war dong mer dong chelo mer kama ben mogo slow motion ite mo kama dan pe war kita juin kama no ngene dan bu nene ko sianya mo ko no we kar me balle bedu twal weni me achel bedu we mane weni me achel ke lone pe tema na kai tema chi no be weni mar putki men tie kwanchini awubi we kwanchini pe tema kwanchini adegi chona me aya flow ne okay ano da ta ko eyo ana mere ku dong cha me flow ni kada chak chimu pinya ta taro wan chuni petem gumi koma ni chuna min mekin gang ni pe kele koma aha gikenya ine wa medana samero na okay very well in me cha na wa na wati ki Jenneth Prischa studio but wa ni matini Lakwed TV makupia subscribing timbe kubidi subscribing jem maduong tie Lakwed TV matika bieno botu kunno bene rom da la member me channel man bene yo chil ma inno rom chil ko Lakwed TV so ka share channel na megwa share bino kama why ni join in chat kunno we bene nen ngoma in rom ti bi no lep mo keneti kunno ma non yange bene yo sidong in share ki kunno one football tika mete ki Prisca timbe la page ma mege kunno ka orwate cha mano wando wa yero ni iramu go chim ti wa wero chim biana ti pen mi ka che gwa la pen mo ti be ka tam ni fo be no en wen no beta yes we ni mene madong ukelo nying me Jenneth Prischa le we ma wero komedati kitati kwede ni ene luone chwara ka ene mara che pe mo ekelo nyeva in my mirror de jamini do che pe mo yo kiche chwara meno we madongo we abedi chat okay yes
what was your experience? Madung Bueni do Chaho Beru Ichat, where Kit me Law Academy. U Temening, Pianangani, Payot to 12 in Yeti or Wakakeno. O Temening. Po beru your total but support beno beru ke but tung but joma megwa. Okay. But funds na mega. Anyway, kai yobo ma met mo ga ma twin dano and dano mar more ke way chim gi nga gini. At least me bene go ahead. Meti mo geno mo you're pushing in somewhere. A chera nyim the funds na mega. Because kao no bene gen gi pere no bene kono anpa beru kamati ye kombere. No bene kono mo go pay neya. And yes. So me achel gina ye go well atie kitati kere kombere. Giro me ario ano ne temu gen ma winyo ne met bodano. Onyo yopo gen man dano mero nero ne chalo videos. Yopwe maguru ko padano ma fonyo dano ma entertaining dano at the same time. Ena ye well ibero la way ma be. Ena ye kito wa ati kwere kombere ni. Ena ti kombere. Yes. Well, but don't have penny be part. And in your winning kito biano kere ni chaka me achel. Ibiano church itu chao chilo cho ate tie cho. Wade no chani chi ma ko ye bepe. Pingo ina chao we ni ki lwen kom cho kama. Not lwen. No. Phone ka tie dong di phone your both side. But I'm gonna put a pay where when you pull when phone when the door of the phone mona ye. Phone when the phone mona ye. Phone when the phone mona ye. We when mano let mo go to ye no when dark or come on. So I wait okay. Then tell ka ana be the side bon mon bene. A phone you bene cho. Then tell rama wunye. Maroma bene. You kita no dano bene wunyo anything. We ana tika phone mercho. Phone not me cho again, but kenano we man ma fura mero atika shooting video no fura kilone gerere. Okay. Gerere tudu ye tudu no tem gerere tio ge twin bula da tiagong. It won't make you chilo lwa pingo mami. From die where lwa pingo mego. Mero we me phone pe me phone cho. Bene be payet. Payet what you look at da pe ri. Tie one mon mo kene ma be no ne ti mo right ikin dan gelo tena wo ma tena gidom tie cho mo kene bene ma no ne tin ge right ikin dan gelo tena yer ma tena so we eno bufonyo both side kai winyo ka ono beri ni kom cho ki kan no and the wife for Prischa 11 and eto ni tie bot dan wen detail da ko ka kon one megeda nen la tien sal la tini la tien ngama ini mero ne pero mo bero size la tini ero ne no lo ini ti kap yeda mo dong da wak dong tal la chule tal ni tal inti tal la tena la gore so ero ne mo fon bot one mon petit daga mon ni mo wa ni a Prischa kan hierwa kon yang ni ero ni me fon ya anyway fon indong me ni yang ni okay amen tal na tika ruwe na tika donya kama ko ma wa we gin nen chalo gena po bero be keda na so fon gi fon yo ma pari chalo wan jo mu kana ka ono ni wa bet gwaklo tijagamente no belu fonye be kun na kama ni iti la phone ma pa ma cho be ma cho ti mere microphone a chalo wa ngata winyu ngata po no mo winyu gi bod jiran yes no kita wan phone ke ki phone we wan ti me phone and we na ma wear wan ti me phone la kada be an bene ingyo genu mi awaje lok enoni ka yini winyu we ma wiete chiro cho ma be ene be perom ko ye piane fon miete ka kana wa ne winyu pole bion bod mon ni ken chidong kumbi de independent no wa ti ke bien ke be tem pimu ge no bo en marache twali ko mon ya in mi ti kan wa live ke studio Lakwed TV nyok wa kikniti yeni wan wati live studio kan kon wel ma megwa Jenneth Prischa MT studio
chamo en kit ma wuochi woni kere ka wano chawa en ubi loko kere kun nama chim ma megwa wan wacho ti comment kenyo ma ina mo kwanyane chi go botwa mono ka chenen wa yabo line ma megwa lok ma wan tiga lok ne tin enemy man ngeu Jenneth Prischa berana in peona ngeu en bena gwa ubirni ubitit ma duong tutwal neno obitit obitero jam mukene an be jam mukene mano gwa ne pa penyo to joy comment section ka ini wek no wan watiki yo mo ke ken mano wa kwano kere bori aticho so pebet kilworo man kama ena anatam no mira po ye wi aneno dan mukene don kumbiri ni chao joy comment ma megio man ngat ma kilwoni Mary Bone o chao weni pi muya for sister. Yeah. So one kaka ini watie ineno show kumbiri man ino initial show ko we show mamigi ocher chu chipong mabe ma in kikumi bene inino okay kwangwa we pongani we show mamigi ocher ma in bene no ni no mete ma ini kumi be cherchi wai tinong fuda wer pol kare timu gi ango ma we o mi kit moral ko le mo ka le wa chi le me pa ne le magang moral ene ngo miri money mano miri me we yes we o mi miri me we in ni timu ngo piana ne jo mo kene ker ko backstage kon e car ting kong gina kong ten we choka ta mo go kong gi don we choka ma ene ka don cha mo gi wira ma don pe teme no mi gi timu ni gina teme but an mega da pat an kada ti chere show nyu ka niang ho ni tini anati ki show chalo tin eni ni anati da covenant ne oni tin anati ki show we are buberi gina chele kane tin ati ki show ni chao makuman no mera chere ati beri venue mera bet chokomo so gina no bugare we are mani tin ati ki performance tamo gina mo maduong buberi pay we are yer we ma mer wero ne meyone obeto ko kuno chakone ena acher ka chako weno angeyo ngoma ti cher ka chako ne daga ti ngeni ati ka cher ka yomo idano pe ka boane idano so achero ge moral me ge chero moral ene peta kone mer ka wila mare tie mu ken mer gwa gugu na ne menna mo ma bene no na ma kwere etemo gi mama peda ko mir no ulani da meno melo ka duana pa mo gono gwa no bi chengi raw mer gena manna pi mo manna mar ma be cham ke wa dakta be way piete be de timo gena no be me yor kom be ni cha ken yes so tiete we are bam ta ini chero ni kay yuag mo kay chere gin ma wana yuay enini nyo gin mal tiang ma megwa nyo